ha pha tuni ni kho a impact tv Chipinthei Talkshow vezo se na bon chawin keima NEMNUNTHEM KHONGSAI in salam kahin bole chule lim na zong kahin nei tuni ni kho a hi ila ova guest a ipan pi uhi social political sphere azong mi pi la a thu chi ma jing ngai sang umta pu Mangchinkhup Paite amato khawlim na inei khom diu hi tu hin pu Mangchinkhup Paite impact tv Kuki Chipinthei Talkshow lim na inei hite welcome to the show pu thank you tunin impact tv na hiai bang Talkshow bol thedi na hon chial zia kuna ki pa huai ka sa ke kahong ki introduce dinga kaminai ai le h Mangchinkhup Paite akichia bungmual khua hausa kahia wai chiangina social activist danina kana oma social organization tuama Paite community hitale Churachandpur district a tribal hitale Manipur pumpia all tribal student union khong aleng advisor hi na khong leng kana lena a district council a executive member leng kana hiya wai bana MLA last MLA election 12 Manipur assembly election aleng kana ki candidate kha hileleng wangsiat wai chi di hiya kana lo sam kha tunina hiya impact tv to ki thu khom na hundi kane ki pa huai ka sa ke khosak na lamai le inten lo ten nei na bungwala house hi na to om ka hiya bungwal khwa ka tenga ka ji ka ta to ka khosawa ka ji hi ku ngai chinga hiya ka ta te numei li a hiwa numei au particle ni ani na tan hi graduate hi tawa BA azo tua kwa athum na le ali na pen te hi graduate phial ina polsom tunglama 12 class passa TDC la khongai cha om le la hiwa so lo chika tu kum non khong aleng graduate pa di hi cha sumkwan ki ma cha khosa ka hiu si hi ke tom chika ka ki introduce na da ni na hi tingin kon dong di ki pa me pu tun ki holim na analut pai jeng hitin na ama sa pena as a social activist jole politician kha jong na hi na aka do anom chu tu chunga Manipur chief minister in cabinet na mi induct hin bol na achun Churachandpur district apan hin e ho thinglang mi te ti di ham koima alapon na chi ipi aze hidem nang mangai da na cham khat ni sei pi thei diu ham ke ma ngai dan in chu hi thei hile district tenga a representative te di te bang om thei le chu du thu sam kasa tuna chief minister ina a cabinet a alag lu te hi Imphal E sami thumala a wai bana Imphal West sami thuma hiya wai bana Chandel a hiya wai bana ukrula khata hiya atel khalo kha Churachandpur district le Senapati district ahia Churachandpur district ichi kha Manipura dinga second town le largest district leng ahi bana MLA guk omna ahia MLA guk lakahi tua government ball BJP government ahia BJP laka leng last election aleng na chingsa adang te hi mi thum pai mi thum athak ahong oma uhuchida na hi Churachandpur district hi chingmai na ministry formation atel una om ke ya tu tunga ahong tel lo pen hi ei singtang mi te dinga wang siat huai khata hiya bangjia kai chi le Manipur non naga laka hi Churachandpur district hi cosmopolitan city khata hiya nam teng kim na chikim ichia nam teng kim na hiya ya representative di khat bek leng ministerial bat tang khalo ichi kha unfortunate da huai ma thil khat ahi wai jakina thil hi thei bang hital ei du thu sam bang hitale Churachandpur district hi left out lo dinga hiya Imphal East le Imphal West khat tuak lakhia hen lan
Churachandpur a khat koi hen lan huai bana senapati a khat koi le I representative kha ministerial bata kha hoi taka hong bu ching ding hinapina hoi hom zo lo hiuna ken kathai huai jakina it is very unfortunate to have such to be in such a situation. Ahi le pu ki pa umen hilchina na hin neitan to ahi cabinet member a izau thailo part of hi e ho thinghang mi te adinga hi ipi unfortunate dan chu ipilam panga hi ilha asam na thei diu ong umdem ai lo le cabinet member hin ana zau ta leo hen ipilam panga hi development lang hian lang ahi lawale issues adang danga zong na ipi fila hi advantage nei thei di vem thinghang mi te hin chom cha nei sei pi thei diwa ministerial bata pan khak na participate khak ichi hi hamphat na lian pia hiya minister hi na to MLA mai hi na hi akibang kya minister hong hi chiang una fund allocation a leng I hamphat na lian pia oma huai bana a minister ahong hi na department un hi hamphat na lian pia oma huai bana a district u amau omna district in aphat tuam pia a constituency in leng aphat tuam pia tunin itangkei hima le Manipur hi thilhim him singtang mi te kivai home na ding a provision om article 371C hiam ai kele district council hiam ai kele village authority khong hitale Manipur hi thilhim him apai di dan in leng apai keya wai bana singtang mi te ding a kibol tribal affairs and hills kha department khata hiya adan tak hile hilarious committee chairman kha tribal affairs and hills body ahia gamdang dan deu hiai kha Indian constitution noya article 164 ne etwa le Jharkhand Chhattisgarh Madhya Pradesh le kamang hil zwala wai teng in anazatwa hiya wai chu tribal minister kha a tribal affairs teng kha apuak di chi dana ya tunina hilarious committee chairman ineya wai hi ipaidan adiklo na chu chief minister in ama de up choose and pick dan in abola wai hi a hi lo dia hiya singtang mi te MLA som ni ine iten kha election atel di wahi secret balota atel di wahi hileleng tunina ipaidana dikkeya chief minister ina ade de hi che agwan tho mai ahi na hi a chief minister te mai and na minister te mai and na alian ma ama tunin cabinet bat tangkele leng apoimo pen chu singtang mi ten kipum khata I oma hilarious committee member teng hilarious committee functioned le safeguard tuam tribal tia dinga omte hi sepsu na le white provision te ahi banga a black and white in letter and spirit a sepsu na di dan hi singtang mi te kithutuaka ahong om theiwa le aziak chu huai kahon gen na development thila igena minister itan lo zia kina haksa na buai na a omin ka thei tuan ke ya aziak chu denin ka gena minister itan ke leleng we have a special provision hilarious committee kha singtang mi te ati hiya why hilarious committee noya budget hong ki bol dia annual plan hong ki bol dia why che hi budget hima hi tribal sub plan hong article 275 1 te hong hi te teng noya hi hilarious committee level amau mo puak chu singtangam et koldi singtangam develop sakdi khanto na tun sakdi chi hi ziakina whether you got a ministerial board in the government or not you have your own fund atuama fund na nei di wahi atuama fund hong pa hi government ina annual plan layout le receipt expenditure teng leng waite audit bol the na question discuss the na hi provision le rights I constitution in hilarious committee in kha
thu nei na ne hi hoi jakin hi te hi minister watan ziaka thil teng teng develop di hi tuan lo aziak chu singtang mi te develop na ding singtang mi te khan to na ding le aki u naw na di le ki pum khat na di teng teng kha amau a powera hilarious committee power in tun hin waija ka hiya minister itan kele leng a provision a om tho thowa wai annual plan outlay ya hi singtang gam develop na di om hina hi waija ka lung kham wai lo hi ki pau mi pu a ko na he lu chu hi le cabinet member khal khalaga ki pang hi zong le ei ho thing lang mi te ikipum khatwa ikilung to wa hi le ei ho safeguard na ding provision a sa hi ti chu tomcha a ka ga sai tin abana banzom pai kit lehen pu 12 Manipur Legislative Assembly achun ei ho thing lang mi te Kuki ho hi party KPA kiti Kuki People's Alliance hi chi ahin munni ai hung kai do winna hi chi hi tu hin ruling a ki hen lang a hi lo le opposition a ki le ai ho thing thang mi te adi a Kuki ho dinga hi ipi phat som na dem a hi lo wa le hi ti a chu opposition a hi a zong le KPA in a bolding hin na ipi a hi dem ruling a zong le ipi tilam panga chu pan ala ale ai ho thing thang mi te adinga chu phat som ding ham ti chu nei sei pi thei di nidang ina kene na oma tu na KPA ichia election a candidate bangza kifila chi chu ka thei ki a hileleng kangpok pi district lama khat achinga heya churachandpura khat ichinga MLA ni ineya tuna hiaite hi amau hi outside support BJP to our BJP government hi outside support pia hiuna katheya ke ngai dana chu singtang mi ten hi regional party ineyu tu le tua a omsun kha Manipur context adin kha ine isut a hiya adang hi apiang omnai ke ya waizia kina a government va oma aphat tuam na omin ka thei ke ya government lama va om sang ina azia chu mini kia lenga hiya government bol thama tua existing ministry adia banga a support wale phatuam tham di chia bang hiam minister watangban hileu chule apoi kasakeya hilele outside support wa bola amau chi dan wa zui sangina political watchdog danina opposition a omu hen lan Manipur singtang mi ten hamphat na tuam inei te dena ka gen article 371C nuaya provision tuam te hilarious committee hiya conduct of business te bang wai bana district council nuaya ikiwai hom na bang wai bana village authority nuaya ikiwai hom na te bang hiai singtang mi to kirilet teng a political watchdog dan in a pangu hen lan adik lo na omle government sel ngam di dan in omleu kenchu keimi mal ngai dana opinion kane ya hi ki pa mi pu banzomin chi kit hitin tu lai ta hot issue a ineyu ade a thinglang mi te hot link ti de ham thu khat hi mongzola mass replantation ajun chief minister pa in all lands belong to the government ati na ale tunai cha azong chun hiti seminar khat na hin hiti a popi kani ki thona gamne house ho hi agam hi recognition hi ka ading ating ale revenue land ti de ham ma soding ati pa hi nang ma politician hi lawala social activist or social leader khat na hi na a hi ipi ngaidan na neyam ating le government in hiti asai pa hi asai ding dole ati ana sayam justified label bi thaidiam tu anon gen chu isu ni he na kathaya khatna amasape na again all land belongs to government chi hi serious ma hi July
5th July 2021 a Mangzola plantation avabol laya apuana hiya huna representative MLA ten bangma again kewa poikasa hiya to kisaina Kuki chief le KSO in leng press release abola waibana zomi chief association in le press release abola Manipur chief minister ina Manipur sing tang mite historical background akhang thu anathei saulo ahi chi khong kha ahon genwa hi kasama ma bangzia ka on what ground or on what authority hiai kha chi thei hiam chi kha singtang mi te din chu pilwan na di a oma hi chi chu a chianga hileleng a precaution la di a om ke ya July tarik ninga a athil puana hiat July tarik sagi ina revenue department in order khat ahon su a why order a bang kigel a ichi le land transfer purchase of land khong a om chiang ina PRC produce angaya why chu permanent residential certificate ne angaya why banina district magistrate ina investigation abai sak dinga police in agam lady ten asumle paite koya pana hon lakhia ka bangchia criminal antecedent omhia banga hoi guktak thil thu omhia chi khong hon endiun why zo changa revenue minister in amate bula hiai kha akilei theu hia akilei thei ke hia chi kha ahon India ei tegel gam kilei di kha hwaya revenue minister thu akilei thei di aman no chi le kilei thei lo di isu azia kina ya hi wang sia thwai kasa number 2 na akigen chu sungkwan khat tanaw khat gam kipiak to anadia gift dit kichi pen hi MLR LR ek pan ngai wai ek dungzuya family relation pen produce ngai a hi na hi hiaile MLR ek singtang gama honglu ding chi na hiya hi kwa mana objection a raise ke ya i representative ten le as bol ke ya i sociala organization a bol hi atom ma all Manipur tribal union vice president ka hi naina ken public meeting Churachandpura YP hall kana sama hima le wangsiat wai takina Manipur chief minister direction na nuaya police in a hall kha lok ahong bola ahong kha kwa hall sunga public discussion nei thei a hi lo zia kina ka residence bungwala ka ina Kuki chief association Mar chief association waibana zomi chief association teto discussion kaneiwa yai hi amo puak na zomi chief association le Kuki chief association te khuta meeting na mo puak na kipia aban anakal suanu hen chi hi huainia decision kila hiya mabana bang tan hong tunga hiya chi hi kana ki update keina hiai thu hi del zui tuak ma hina katheya bangzia ka ichi le tunina i tribal issue Manipura tribal issue tampia oma hi len issue hiya 2001 sungin hi ILP to kisai inner line permit system khong to dan khong hong ki bol le gift deed gamlei thei na purchase to kisai hi ban hong oma gift deed to kisaya gam kilei to anadi teleng hong ki bana gam pata bol thei loina bang tan hiam hong oma tuna ahong ki hong nona waizo chiang ina ST demand khong to kisaina Delhi lam khonga Democratic Alliance Manipur Democratic Alliance kichi pol ina ale kha ku Manipura MLR ek to kisai meite ST demand to kisai bang killing to MLR ek hi amendment bol di banga nget na hi
2021 sung September 9 September hi ama ale khathon banglenga oma huchidan 2001 sungin hi Manipur sing tangam to kisai leitang to kisai hi thu tam pi oma hi manin tunina Manipur sing tang mi ti ading a pilwan di tam pi oma wai ziak ma ahi a political watchdog dana assembly sunga oma waya a ministry pen wa gup sanga kha adik lo om te tang ko theizo a om hi poimo ma ka chi na waya hi wai ziakina hiai hi dik lo him hi hi Manipur ei ipu ipa panina British te hong lut ma agam nei tu ei ma hiya 1891 ina British in annex kha Manipur a hon bola a hong simwa amau thunwaya hon koiwa 1894 ina boundary commission a hong oma igam hi Burma leng ei gama hiya ya India leng ei gama hiya himale ilaya international boundary hong omina iu naw te Burma bangza hiya matamzo te kha huaya omin ei India atom zo ina oma yai kha iwang siat nama ama hen 1894 a boundary na hon khin a hiya huaya panina British ina annex 1891 a hon bolina hill house tax ina pia a wai hi British political agent in Singtangam atua ma ahon ukahia Manipur lengpa khut noya hi ei hi ki om khangei lo wai ja ka gam lei tang thun ina pen hi house a khuta na omin yai kha ei Singtang mi te thun ina liau a hi zia kina chief minister in government gam a hi achi hi zuaw man a hi wai ja kina ei kha anei tu ki hi zo a hi number 1 wai bana na question number 2 a dena poppy cultivation to kisai mo wai to kisai hi ya e tunina pathian hingbia hi ya gingtu hi ya Christian hi ya wai jakina khamthei gui thei pen hi ei Singtang mi ten igama chingkei thei leng tunia poppy cultivation ibola khamthei gui thein i khosak na hon bol changkang mai thei hileleng tunia hiai kham thei te na ita itu te a hon su sedinga igam hon su sedinga sumle pai ha tina thil tenga hong pai dinga athuak tu kha midang kwa ma hiloina eima hiding hi manin tunia government ina poppy cultivation hi chi bang house te bang in le agamwa ching a omwa le a khwau recognition pen phiat a hiding hon chi hi kenchu ki pa pi zo ka hi wai ja ka kwa man house a hin house lo hi tale kwa man hi chi bang mundanga hong lut te bon a kham a poimo laya ei a ching tu a produce tu a ipan kha oi lo hi wai ja kin hiai hi eileng a kham tu a ipan ding a ching tu a pang loina wai jakina a government hi hialam hiai question chi a hi en ipan pi zo ka kal iswan pi hi hoi ma ding hi aziak chu bang zia kai chi le ei gama hi 1980s lakhong ina number 4 hong luta wai number 14 generation kha bang za hiama ahon subeya tua kha generation gap a ki omin chin yai generation gap effect ka en leuchin nidang ina civil services khong IRS IPS IS ei Singtang mi te bangzai oma ahun khop ki omai chu ilele tu a gap lian lota i a next generation civil service a lut di ki omnon lo wai ja ka hiai kham thei gui thei ichi te hiai te tengin kha I society hon susia I next generation di hon subeya hi wai jakina inam igam I idle I next generation ti adi banga hi chi hi ibol kyak poimo hi chi na hiai tingna kon dong di ki pau mi pu atile
chieftainship right hin chom khat lut le hen Kuki te hi house thanei na lin pen a hi in gamne hi lo la gam pu chu house chu hi zengin nang ma jong house khat hi na a ka het nom ka do nom chu hi le hiti a hi Manipur government hin house thanei na hi ze a chu house pu chun tho hi na thile a zoding a sei chu ngai the hi ta a gel jong hi mai theina a hi lo le hi ta bang chu a hi kha a jong le to a hi te ka banga chu henge hung man ta 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 leo house ho chu man ta 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 leo ipiti pan mun na la ding ham na house chan khom pi ho het thedinga nei sei pi thedi wam Why ding in awareness ki pia khoi ka sa a sing tang mi house teng teng house in chu a town area omte hi pakapata inei ta a tu chiang ina hi phai jangam iswa gaya etsang na delam ka khopi bang kha pakapata kinein chin phai jang kiswak ta singtang gama kha hausa gam ahilaya hausa in ching keun achi le ching lo thei a hiwa a ching te te a ma le khosunga na teng thei ke di chian no khe thei a hiya wai ja kina hausa khut ma o ma hi wai ma government in a thei zia ka hu chi banga hausa ai poppy cultivation ching te te a o ma le ne bol te te a o ma le a hausa recognition a khwa recognition pen hi cancel dia hi achi thei ma hi ajiak chu ithune na government in hon thei pi zia ka hiya tuna hausa gam hilowa mimal gam hitale hausa in avan thune in thei dileng a hi ke ya ajiak chu agam nei tuin ki game vele ken ka ut ka ching dia ka ut le bu ka tu dia ka ut le hai chi me ka ching dia chi thein chin hileleng kum tenga hausa in kha agam hon khenin chin lai hon dokwa tu kum lo bol na di hiai zone hiai zone tak Mr Exin tang Mr Wain hiai zone tak tang chia kha amau hon ho ma hiwa hausa dan kal le hausa thukal a omwa le chu pelo di wa hi gam pelo di wa wai jaka amau thune ina ma hi iziaka government in wai hon thei pi iziaka hiya bang hiam buaina atuak a oma le bel a consequence di a thei ge gu nunga atuaka hi le chu aman akitwa pi bang chu aman akisol di hi le lo di ya chi kha pe chu ka ngai da no ma hi aziak chu thil danga hi kia yai mi hing siat na di mi hing hoi lo na di thil a hi iziakina ei lam leng kami kasate kasing tang mi pi ka unaw ichi kha ei i generation isuk siat na di imi hin pi te asian na di hi iziakina waizen a hoi lo dan ki hil zoni ching lo di na cultivate lo di na ki thei sak zoni chi kha ke ngai dan pu a ko na het chu hi le hi chi kani kanja hi lawale drugs hi tilang pang ho hi eima tu a generation zong asu set atam tan igam inam ingai lu na hi le hitabang drug lang ho hi nga athaina di nga hi awareness zo piu hiten tilang pang hi ai sai pi win ki pa le zengin chule nang ma zong chol tan na tin na pu tu hin break chom cha na la hi te o Impact TV Chipinthei Talkshow vizo se break chom cha hong ke lading ahin inzo ting le ki moto ki taw hite khoi hi akon hung kisim do don thei zo se hi khoi zu thing sel akon kisim a hi khoi hi test the heart of Manipur
Chipinthei Talkshow break ki chaitan tuin avelin haulim na a kahin lim ki ve avelin lim na khin nei ki ne pu tu hin ban zomin chieftainship right a hin chomkhat ane ki haulim kit lehen ai ho ku ki te hi chi traditional governance chieftainship pa hi democratic system of government to hin akikal na umam ahi lawa hele hi chi e ho ku ki te ki vai pu na hausa hi democratic ai hi eti a hi na sei no mem mi pi te hi nga hi iti lampanga na hil chen no mem hausa hi akitel ke ya elected ahi ke ya hileleng I a member te kha atamzo kha elected ahi izia kina a democratic setup alangzo ina katheya waizia kina democratic setup ahi komina misuse na hi tampi omin katheya wai te hi dictatorship autocratic system hi atamzoin apollut hi na katheya waizia kina hausa bangleng awareness hoi tak a om kele tu chianga kha misuse of power chi kha tampi omahia hiaite teng kha hausa a hoi ma leng om diwa hausa kilo ma leng om dia a khwale tuitia dinga sem hoi bangle oma khwale tuite adinga sem hoi lo adu ama khosung pu urloa ama le ama kipo chi bangleng tampia oma waizia kina a democratic setup pen kha hoi taka akizat le ami pi ten phattuam pi din tunia singtang gam le khwate enweng le hang bangzia ka khopi lam na ihia ichi le hiaya hausa te thune ina autocratic taka avai hom hum now nuam salawa ahong pem khia le tampi omahia waizia kina autocratic setup sanga kha a democratic setup pen hi nak takina focus tu chiang in hi poimo kasa joina ki pa ome pu chule nangma hi education lampanga zong thepna chi na sang ta nei na hi in school lampanga zong experience sang ta nei na hi tan na cha hi tulai khanga mi pi te ho hi lo le school chapang ho in aki gyalji chu pi ham government school le private school ho hi aki hit na aki koi nom zin na abang chun government school aphazoe atin abang chun private school kala phading om poi atiki nin chinang ma experience a ko na hi mi pi te hi thumop ding hila chun na chate ho hi government school a solvin ai lo le private school a solvin depend hi hoi chi hi phana sa zo em chomkhat nei sei pi the di hon tu din muna ahi banga change omlo hiala sol di hitale government school te hi alak ta ka om ke ya itate kaina dia le de huai lo hi waizia kina government school tam tak singtang gambang enle chin bongbuk suak di tampia oma abang le omlo a building ne chik khong oya hoi lo di naw pangte school kaina di awatun na di wale de huai lo tampia oma hileleng government bang hia next generation te adinga ma khwal le tua education ngai poimo bang government hong om tale asep suwa maksak diwa poimo pen na hi le infrastructure development kha poimo masa infrastructure development azo chianguna second hi manpower apu poimo nona manpower kha school khat ran di hi le teacher bangza poimo di why teacher te hi tu lai standard to kituak teacher a om hia waya kha a requirements za kha posting bola ngaya waya mi mon tham di aminau tang ten hiai pa teacher dia hi le katak te kaina di na amuan huai tham achi chiang wa kha min confidence on nei chiang hong kai pan dia hi na hi tu din muna wakai sakna ria hi government school te attack ke ya hima le with development
infrastructure development le manpower development akha en itate kai na dia ya sithuai lo ahia private school hi tuition fee tampi pe admission fee le tampi pe hi wai jakina government school te hi namle gam iti hi le ipua ding ibol hoi ding mo puak a hiya representative te mo puak a hiya MLA te mo puak a minister te mo puak a hi wai jakin education ibol hoi le i next generation te adi khwal ki hidin wai ibol hoi ma hi thil hoi pi gen leng leng thil hoi de ki hi lo dia hi chi hi kaun don na hi ki pa umi sele pu hiti a chu iti siding ham teacher hi lawale principal chan gei zong na hi in nang ma hi qualified ma ni hi zing in na atile to chu lekha ki ti hi chi na thep na ki ti hi iti siding ham ami a chu individual a chuna umi na tinumam a school in a pu in a tinumam khangdong ho dinga thumop na ipina nei nomam individual akinga ma school hoi hello college hoi hello a leng naw pang hoi akai le a position leng a om thei thowa wai chiang ina ama alung lu ta commitment hoi takan ne ya le mimala hong kinga hi na katheya hima le wai tana lung lu thei na di na a school in wai atmosphere abol nga hin katheya a infrastructure denai chi bangina a omangaya facilities a omangaya why facilities omlo pina student khat le khasiam ud ma amaina le khathei un ma leleng a schoolia ma collegeia mina infrastructure hiam ikele facilities hiam ane ikeleng phatuam lo why jaka a institution in kha facilities le facilities pen ka a provide jo nak le whether you have a number of student or not doesn't depend on it why jaka now pang khan to na di passing na di le kha a hong khan khiak na di chu ami mala leng hong kinga ele leng a institution in why atmosphere pen ka a om sak poi mo hi na ka thei ti cho hi le mimal la zong aking amin institution la zong aking two sides of the same coin ti tai min achi kan na ki pa mi pu teng le abana hin chi zom kit le hen tulai ta hin chi modi government hin hindi hi class 10 chana dinga north east kam sung si sa dinga compulsory ti asai na khat min na chi hi ai ho CSO ai lo le student organizations ho Kuki te la ahin oppose ki bol na hi kamul ka het khilo le kamu hi line na tu chana hin uma ka het lo ham la ka hepon hi chi hi tia hi tip sanawale phathei ding hinam nangma social activist khat elo social leader khat ni na hi tia chu social leader ho CSO ho hin ipi pan alla wale hi chi phathei ding ham chom khat nei sai pi thei ding hiai isu kha akoya leng eising tang mi namniam ten kha itu to wa hiya i Manipura itenga Manipura leng ina tuak khange ya ina nanga wai bana tuna India gam sungin Hindi compulsory di na hon bol non wa hima le ida idi dia tu chianga hi isu lo leng theinon lo a developmental politics in hon nom val gai hon tuam hum gaya asuma pai khong izon theya i bol thenak le hun mai hi chi hi hi chi ju ka thei ke ya hima le ya hi serious issue hi e Manipur kia hi loina ki mobilize na notice pum pia hi i protest u poi mo gasa ajiak chu hun paisa khong a leng i heu tu masa ten kha hi ai bang kha na tuak thamwa hiya hichi bang atem kha ana om seka a India gam sung pum pi kia lo a leng a Manipur khong ma le hichi bang oma hiya wai jia kina India ichi kha gamlian pi hiya wai chiang an nam tuam zat tuam te teng khom hi na unity in diversity hi ai pen kha a kep bitu poi mo ka sa
tu chang na BJP hindutwa politics hi na takina gai policy hong oma one nation one culture hong om dia one nation one language kha tua hong kipan hi ta hi wai jakin hiai government kha eising tang mi ten inakipa pi lua abang kipa pi huai hi dia ma chi chu ka thei ke ya ki ngai to thak veng veng leng isa huana kia aleng ahon dal tu vai gama ahon dal tu hiwa ei gama bel tu le tuina hong lang nai ke le den cha hong lat cha hong ki hial dia hi tun leng hong ki pan hita one nation one culture hong adi one nation one law hong hidi wai jakina tunia ida idi le den chiang a next generation ten hon thuak le hiya en leng izil zo lo di tunia officer tampi leng hindi ana na graduate chi leng a hindi compulsory a om zia ka haksat na tuak lo chi leng om kian en leng ina tuak to wa haksa ina sa a class 8 tan khong a ina sima wai hi dei khop wai ma en alo thei lawa sep na zon na di le bang dia leng apoi mo te te a hi khol ke ya ei hi backward class de u hi zia kina i na bang to government in hon poma special provision leng etia ding a hon bol saka hi zia kina hi i dei lo thu hi itak lat ma upoi mo gasa chole KSO student organization ai ho Kuki society sunga dinga ama ho akona zong oppose akimupon CSO ho akona zong oppose akimupon na chi iphat sa ji wa ithip be o ham ipiti dan hi ham tu lai society kha athei siam hakta abang pen takin lungkim taka honom saka chi chu ka thei ke ya mi malmalin ki dong le chu aphapoi chi mai thei mo ile leng objection bol lo KSO zong ina bol poimo ta hi chu tua chu KSO lo zong tribal organization all tribal student union in zong a bol poimo hita wai chianga sister state te ya neso level khong alena taka kha pan la ngai neso ina khat ve I press release on bol kha hina ka theya wai hi a press release kya le hilawa nak taka I protest kha bol poimo dina ka gingta uchilo hi tunia bang ma gen lo hi chei omle den chenga one nation one culture in le hon hi lai dia one nation one religion in le hong om lai dia Hindu nation hong om dia hindutwa policy ha na taka tua 2014 election banga BJP ma hong la lai le RSS le yai akizopi tuam organization ten hi hindutwa policy nak taka hon kalsuan pi to ding hi zia kina patau wai hi tai hi kwa ma I patau ke ya I patau lo na pen ken lamdang anasa ka hi wai ja kina hi I CSO te hina student organization tuam te tunia na ki kai khomwa na gen khomwa hi bang chile protest bol ding hi chi hi akin thei pe na I bol poimo hi chi hi ka hondon na hi iza ama bang uwa chu hi chi Hindi government Indian government in class 10 chanadinga north east kamsung se a hi compulsory hi ati pa hi sister state so to ki tho khom han lang pu saidan chun sister state no to ki tho khom han lang student organization hozo se in zong hi ti hin objection hin pi thaile mabana dinga hi agana ganga hi objection hin pi thaile phading ham ti chu tuni pu kom puine sai pi tawin abana hin kum som se le government in census a ball pen hi tu a hin a tai ti hi akiza in hinla hi chi Manipur government hin thinglangam ho a hin atingin alut sa poi ti thu zong hi akiza in hi chi thinglangam ho hi atina alut sa lo le chun ipi agenda umma hidem ipz a hidem atinga le hi chi ei ho hi foreigner hi ve atina penu Burma akona ong e ve tina penu hi evidence akisim go no hiding in zongin mo aumin hi chi politician social activists and social leaders so zo say in ipiti don but na pi thei diu ham ipiti justice na thut sa thei diu ham hi chi a hi
every 10 years kum som tenga oma hiya 2001 census oma 2011 census oma wana 2021 census ahia a process pai hi a pai ke ei gama hol san wa hi kichi khong chu rumors mai hi na ka ging ta atak tak kilo di ahi min agin tak thu khong again o hidin ka ging ta wa hi 2001 kumaleng anapan hinu ahia hileleng unfortunately pandemic covid-19 omzia kina ahi he hu theya pai thelo hi na lockdown he bange a omzia ka kha pai thelo hi ya tun a covid ka ki contain atamzo ki contain theita hi na a filua khong bang khong hi a department ten hon bol diwa 2022 a complete zo ki wale 23 tana chu complete ma adiu na ka ginta ya hi proceed di government in census pen hi hol thei hi mok loi ya kha economic census hong to le hong ki thu ade in chin bang kim kha government in bai lam ta ka bol thei hi lo mo i banga data tuam tampi kai khopu umzia ka kha tha khat thua zo thei lo ki pau me pu hilchit na phata nei pi ze un tu hin nangma hi ta asalam thagaulam ma hi ta asalam thagaulam ma zong hi upa ordin 2003 a ordin khat zong na nei ta na se e ho society a hi ta asalam thagaulam he chi khom thei poi ti hi isei jivin adi di achun nangma electoral politics an hong lut na hi chin hong lut na hi nangma ordin hi na khana to hin mi pi akona criticism na hin mu am ele encouragement na hin mu am itilam panganang manana ki mai to pi am chute ngale ta asale lagaw he chi khom theye orden upa khat hi na zala zong hi ta banga electoral politician khat zong na hi in hi chi hi akikal na poi na ti a hi le hi ta banga iti say liam politician zong hi a ho lam kai langa zong ki pi ho dinga hi ipi encouragement na pi no ma tu lai i society sian na kha sa pau thupil khatin again chu the world is not destroyed by evil doer but destroyed by good people ahoi lowa mu wa leleng all mo lo ahi dan let it be chisuk main abol hoi som lo te mi hoi ma kichi pathian thu hoi ma kichi ten kha i society hi cha anu ngat san zia kwa i society se gai mo wai zia ka tu lai bangina ke chu saptuam upa ma hi hileleng saptuam upa ichi to politics kha akiton di azia chu politics itself is not a dirty politics ama politics pen kha anin hilowin chin ami pa pen ami hing pen in thil hoi lo hi na a hiai politics a hon zat chiang a hong nin hilelin chin wai ja ka saptu amu pa hi mai the pastor hi mai the thil hoi de ya nam le gam khan to na di le nam le gam bol ut pastor hi mai the upa hi mai the a hi taw le ama sia le phat he na a hiaya a politics a siang tho thei pe na avatel thei le well and good wai kha hoi wai kha ke principle pai pi dan ma hiya hileleng mi khen khatin chu a hiai politics chu ka om ke zo di chi da na kha setan na siam te om khom na da na a ko izia kwa hu chi bang thil hoi lo hi u ten kha wai mun a political field pen kha license to do evil dana hon ngai mo hilele wai di his lowin chin en thil hoi i de na i khalam thil pen leng huai lama i omna wat ton pi na politics isaina aleng i pathian biak ma i pathian wa hi hen lan i thau ni upa hi na bang leng huai mun ma a thau ni lupa hi na wa ton pi leng waya kha mi wa bol hoi zodi thil a hi di dola paisak zodi corruption bang leng waya
a khalam hat na nei te hiam a hi kile thaunil nang atang te hiam sanga chu atang lo le ni u le da a ki bol the ve ki bol the ve chi te sanga chu va hoi zo him him diu chi kha ka ke gin ta na hi wai je kina a sap tuam na le a khovel vai politics ki vai hom na kha i hen a boundary ibol zia ka khatunia i society sia hi chidan kai ajiak chu saptuam le politics ki hen thei hi lo politics a etsang na dina tun BJP government adinga center government ya state ale BJP oma then again hindutva politics policy hongki play here e pastor te soi sakina oma social media e mua biakin te satsiatina oma Christmas hongle jang thei ki wa mo social media ki move ke chu a hi le wai te kha e huchi bang politics a om chen saptu ma effect vele mo a saptu am effect in pastor te le effect in upatele effect in igin na le hon effect lai chu huchi a hi le saptuamina hi di bang saptuamina hi di chu a politics kha iwa bol ho ingaya hi eileng iwa participate ngai hi a hoi joina etsang na dia a party Christianity to kituak lo le a party chu ide lo di hi mai chi da ni na wai chianga iwa tel le leng wai a kha a hoi lo na wa bol hoi thei di na e ki om le chi hi ke ngai dan hi Politics itself dirty a hipoin abol pa abol nu lungthim ase na hiti a chu certain lungthim aput ting le hi chu politics du hung chi hel he ta na sei chu na pu ki pau me thil chen na phata anei pi zi on ile pu ki holim na jong ong son sap tan na tu le tu a enjoy hin sei ho se bana nangma as a social activist nangma in poimo na sa pen thil ipi umem inam pi sung thu hi hanlang igam chendan thu hi song le chi hi lein sei pi thei du tu le tua banning issue dia lak tuak kasak chu denina language issue Hindi compulsory class 10 tanadin notice pumpia ya hi a first face dana hongki ya na takanan poimo ma hi chi kha issue lian ma khat a hiya idai mai lo di khat poimo kasak khat a hiya wai bana denin leng igen kha alen issue ma honglut leng 12 Manipur Assembly election zan lam zakina izowa waya phaijanga achingte khatina hon gen banga ichi le Manipura phaijang le singtang gam kishen na gam thua lian taka oma phaijang te singtang gama teng theilo hele le singtang mi te phaijanga teng hi chi banga gam khat hingal iten khom ding a hi hin hileleng tunia hiaidana dan ibol thak ke ya hi chidana a hong ki khen le den chiang a tual gal piang dia hi a chi kha thil hi thei leng hi dina ka ging ta huai bana a hon gen lai chu Himachal Pradesh te khong bang leng hill station a hi a singtang ga ma hi a hima le kwa hiam singtang a teng hina phaijang a teng hi tale a u na teng the a hi Himachal Pradesh a leng huai jakin hiai dan te khong kha ingai poimo di hui a chi kha eya dia kha warning bell poimo ma hidina ka ging ta wai jakin representative hitale CSO hitale inpi te hitale kwa pe win hiai hi ingai poimo dei huai ka sa a wai bana ani na ding ina Manipur leng pa na gen banga inpi a Rajya Sabha puan meite ST demand na kha a hon gen a hiya yai pen hi singtang mi hi na hon nei leo igam leitang leng hon copy diu chi na hiya ya hi ei Manipur singtang mi te kia adinga dei huai lo hi kia law huai lo ai law huai singtang mi te Manipur ateng te kia adia law huai kia Nagaland hi na
Meghalaya hitale Arunachal hitale Mizoram hitale iki miki anga te adi ngaleng thilla huai ma khathong hiding ajak chu igam leitang I kha suwa ding kia hilowina I reservation quota khong ma bangleng hon effect dinga tunia dam doi kham thei jianga generation gap na sa tak itu a imi sa te civil services a kwa ma alo chingleng kumtinga omzo non lo nanunga eiloin hi hiai pen nahak taka pan ilaka objection ibol keile hi denchanga imabana igam kia kha su alo din inek ta khosang na lehon kha su alai di iton dan lehon man su ading wai ding ina banga hi ai sing tang mi te dia poimo pen nang kuki nang naga or nang zo mi nang mar nang mi zo chi om non lowa tu nia kha ipan khom ke nge nge le maban hi sot nei non lo hi tu nia chou na kha min alang tanga hon chou ta hiya wai jakin eileng ki pum khat na to pan na taka ila ku poimo ma mai hi chi tunin atop na ka hon gen hi o pa me pu Kuki Chin Mizo Paite Zomi ki khenna umlova ki ngai luta apan ila khom phat mong hitai ti chu pu akona ingai hatawin chele tuni ni kho anang ma tight schedule na hinda la impact tv ngai lut na zala na hung kalson in ke honjong ki pathil pi neu cha ka pino movin chi hoi hi industry chele lieutenant colonel pu L Paulin thang khongsai akona ki pathil pi hi epu ki pa hoi thank you hoi hi industry and pu lieutenant colonel pu Paulin thang khongsai amani zong ato atham na hon chi a lolhinna machalna mabana pathenin hinpi jing ta hen ki pa thu neu na saino mampu na sai amasai na impact tv na hiai discussion ichidiama tv talk show dia ngai na to ahon chialu hi ki pa huai ka sa a amaute tunga ki pa thu ka gena wai bana hiai talk show a hongtel ziaka hiai memento khat ahon pia pu paulen thang khongsai lieutenant colonel tunga ki pa thu ka gena wai bana kho hi industry ina hiai gift ahon piak ziakina thil piak ahon piak ziakina amau tunga leng ki pa thu ka hon gena wana entu te teng tunga leng ki pa thu ka hon gena hi sponsor involving Major Pu Paulin thang khongsai hi recently a Lieutenant Colonel akaitan Kuki Impact TV Chipinthei Talkshow akonin zong best wishes kahin pivin chuting le hoi hi industry zong. We're so much thankful for the great deeds you have done for the Impact TV Chipinthei Talkshow. Best wishes from us and also to the guest a ipan piu pu Mangchinkhup Paite nang mazong mabana pathinin na mapuizing intin lolhin na pachanna ahilawale damthaina na hinpising tahen le Impact TV Chipinthei Talkshow ngay lu na nay ta ahin vezo si na bonun mongpa